Hallelujah. Okay, Joy marang ko juta kibendron. Ngay chay do eno dalban ba je tolok. Oh berkat lo kan chay do ko bain ba kon lawan mo. Berkat jirik. Hallelujah. Mana ngay kaya ngay kan di jinum. Ko berak lawan mo mo da janan nela kitok armit. Amen. Ajala ke lu na manjana ba ya tolak ka. Komol lali. Joy marang ko bay bendron ni jo. Amen. Hallelujah. Kung mo jakin nabarani jilo ralep rainin. Komol lani jikan John rana man. Jangan karuai ini all of rorat tonin. Kubadog lo servicin lo ralep rainin. Peranot kejuj kajujo. Jujar kubadog bejujan kau de janij. Lelak udei jemai buju jangan. Hallelujah. Kajau keyboard deh. Amen. Jojen Komol lani joko jibari. Iroj kami Komol lo kami navarek. Kami judo kalen kain karo iro janij emlewaj budai jmai bujuj kena ko janij ko jiroj me jalo parani jilagon kami khuleo kanu jonani jo jinne rainin menreo eda me udai padada kami judo kami khaude jo kami judo kami navare lewaj service ni ro janij pokona mag janman ngalik chen yang nganrak yon all brain raj boja kan tunin em khobado ilo service lo relevant rainin Jadam ko jajar ke min welcome yo. Jadam ko jajar ke min invite yo. Lo do har min reina, lo do kem. Ilo relevant rainin ni rojani. Lewaj worship team. Ilo anaj leading kem. Jadam ko jajar ke min kile yo ke min khau de yo. Komol kan dain ko kamane. Em dain ni bhoja kan bakchi ilo dan Jesus komolon. Hallelujah. Come on lala pujin khamo bonga Jesus. Hallelujah. Lo enangin menen mana Chabi, Rechoy Pedro, hallelujah. Inginap kanan, pelalinin merong loyo, pelalinin sela lagyo, Iakwe. Come on, jadi kerengane, oh kerengane tan, wana magidyo na lebla, lamus pengai sa demgo. Oh yeah, name go. Inginap kanan, come on church. Inginap kanan. Pelalinin merong loyo. Pelalinin sela love you. Iakwe. Oh, kurnane dan. Kona magityon na limla. Lamus bangay sa limgo. Oh yeah, name go. Masalah cengcer wiwi rolok jenben goan lali burueta haestande warko da gelok cernebyo lalini ligu kwediman burueta haestande dengan mati bayi nam kanan, hinginam kanan, pelalinin merong loyo, pelalinin cela lokyo, Iakwe oh, kerengane dan, gua nama video no lepla, namus pengai zanem go. Name go, Emuzaran so, oh Emuzaran so, Changer we, production men go on like,
Echaderian with Lord Win. It's kind of good, yeah. 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 Hey, mazaran cho ginger wee relax and go on lali urweza. Come on. Is standing guargo da yellox lepio la mini ligu man urweza. Is standing hey, is standing. Come on, kabuk di with you with hallelujah. Come on, church. Hello, to say go heroes. Come on, would you mind? Would you mind, Rory Chera, we still game nganu nin ren goralayo iro. A jail of menace spent games in gray. I'm so zelabelam. I'm so zelabelam. Jesus, I'm so zelabelam. Oh, you rose. I'm so rose. I'm so zelabelam. Walking for the good. Hey, I'm so zelabelam. Oh, heroes. Come on, Chilingan man, heroes came in. Heroes came in. Armies ruam came in. Road sim came in. Kalimur go am heroes. Oh, heroes came in. Armies ruam came in. Road sim came in. Kalimur go am heroes. One more time, heroes came in. Oh, heroes came in. Armies ruam came in. Road sim came in. Kalimur go am heroes. Oh, I'm so zelabelam. Come on. I'm so zelabelam. Jesus, I'm so zelabelam. Oh, heroes. We sing that out here. I'm so zelabelam. In perfect again. Hey, I'm so zelabelam. Oh, heroes. Hallelujah. Come on, let us put it up on Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Iginan ka pubuk peyim nevare. Iginan alchuan halegen ngane. Iginan ekage yimep ngane. Come on, church. Iginan lamus kenchuan anigenan so. Come on, you can do better than that. Inan ka bubuk peyim nebare. Inan alchuan halegen ngane. Come on. Inan ekage yimep ngane. Shout it out. Inan lamus kenchuan anigenan so. Oh yeah, them goes. Come on. Yeah.
Chelok chok, chelok chengan, ligot ye. Come on, put your real on all the chain go. Oh, let me look at your coat table and catch you. Come on, put your real on. Chelok misa, chelok chok, chelok chengan, ligot ye. Oh, this is our prayer, Almighty God. Oh, chelok misa, chelok misa, chelok chok. Chelok chengan ligot ye. Hey, come on, little long people, let's sing hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yanim God, Jesus. Clap a little louder than before. Come on, we sing it out. I wanna sing a little louder than before. Oh, I wanna jump a little higher than before. Shout it out now. I wanna shout a little louder than before. Freedom! Oh, freedom! Go bother. When Chalabwe cheese you with Kanam Watch Kajaro, can Rabalio Kajaro Maruanam Watch. Is your good Perry Lala Olivina? Kabala Puruamani Tiala Macon Lelia la 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 Base. Come on, press in church. Tiala Macon Tiala la 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 la. How you are my boss with Yakuzar Zarim Kazo. His egg is worth love. He's in Zare. Chedab Kuzarzar. Come on, little Pimum Karwani, Chedab Kuzarzar. Chedab Kuzarzar. Ururi Loburwa. Come on, press in. Sedep kozarza, dilegia. How you are my pose with the kozarza rim kazu. His egg is worth love. He's exaggerated. Sedep kozarza. Oh Jesus, how you are my bush way, you cause I'm Gazu. Whose egg is worth love, he's exaggerated.
content of your arms. Hallelujah. Enge gwar ko ba to lo ralep rainin ko jay guchar. Elang mer ko kanan boyani jen kal kana ibu jujo. Balelang nangan mi jiloyan punyam. Ko jay guch kema uranani. Ay kanan bokonon man ngani jinuman. Chabreo. Elang mer ko struggle kagi. But kanan bayani en kal kana ibu jujo. Kun manda. Iroje berijin. Boy no muryo. Iroje berijin. Boyen kal kana ibu jujo. Kun manda. Lagim keren lagim. Come on, one mile of them cherubim rain. Ijinuman. Oh Jesus, come on. You are my God. One manda. That heals me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are my God that heals me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Come on. Boilo am one man tangani jinman. Wajib itu kenage. Kenage ren road perio. Wajib itu pokok loa anda wajai guji. Ani jadi perijin. Eme jalok kali jalok. Eji bayi joro. Em cilu rekoi lagu lo ya tan. Edber. Mainan kemelele kenage bolen wajib melele. Bolen elang struggle wajib yoni elang menang wajai guji ani ka. Komol lo resolve. Ako panido. Emerre. Ipenaulo berkaki rain. Amen. Mainan kalak menin beren jepjon menin kakabung. Enjon menin ko jai uji anich. Ingin hune na itu ngani jinma. Elang ai uji. Ko jai uji kama urana anich. Iwa wen ben bakcingin. Ilo amon mantak. Yang tamak tentang aku tamak. Hallelujah. Migranin kerja oleh. Elang menako ko jai kuji. Ngajeng jang elang menako ko jai kuji ani ka. Ewawen eji chino ibenanich. Ichino ibenanich. Ejep chon meno immenene. Echon menene menene. Age chon meno me ko kanan. Bayani elodo ko. Hallelujah. Come on, coba bin arab jina itaram. Coba jadi carkan drone. Carkan arab jina ilo tuan mingum tuan mo. Lalu ko bay pendon. Yero kami kamol le kom kami navarre. Komol kan tain ko kamane. Kan tain ik bakchigin ilo. Ralep rainin rojani. Aj lewat arab jina tuan mi. Arab jina tuan bujmal. Kojelo beruang, kojelo kanan, kojelo ketabar. Kojani jo yo berakat teriamo, kojani jo yo berakat nuwa. Ralep rainin kami kobai pendon.
En uchun iglesia irojanich. En uchun family. Eu kami rai bendron irojanich. Em lewat awal ayuj. Banem manjano koa. Kojala jeni jo dollar. Kojalo ayuj ke naam kajojo. Maj lewat armijillo tuan ming armijillo tuan bin baro. Continue kamor. Yon ro rajai ayuj kamor. Ro rajai ayuj kedak bukan kedak air. Ro rajai ayuj yo kanich lodo air. Lodo air ro janich. Kami Komol lo kantain kuj kamane. Em dain it boja kan bakchingen. Elo dan Jesus. Em mau le bar mijro anani ron bai bendon. Amen. Come on, lelo pujin kabobongan Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Joy marang ko idoda. Em kajaraman dron lo relevant rainin. Atali jen jaya kuj beri. Em kajaraman chuan em ro rar ko badok. Amen. Hina zalimi nabari road. Hina zalimi nabari road. Nabaregen sarwal koan rega bulende. Hina zalimi nabari road. Hina zalimi nabari road. Nabaregen sarwal koan rega bulende. Nabare. Oh, hina de nabari lo sipok. Nevari lo sibuk, nevari lo rale, nevari aole bran. Oh oh, we ani zoa, echon ani zemno, ani zoa, echon ani zagazo, yo desimlan, echon ilo nevar ani zoa. Oh we ani zoa, echon ani zemno, ani zoa, echon ani zagazo. Chokoilo never Hinazal Zalimi never rose Hinazal never Never again Sharwal Hoandala Rega Willende Hinazal never rose Hinazal never again Sharwal Hoandala Rega Willende never. Nabare alebra, oh ina de nabare lo sibok nabare lo rale, nabare alebra, oh oh we hani zawa echona ni zawa, hani zawa echona ni zagazo, no desimlan, echoga ilo nebar hani zawa, oh hani zawa echona ni zawa. Yo desimlan, echoga ilo nebar. Hallelujah. Amen. Ani joa, ejuan ani joala. Amen. Ani joam, ejuan ani joala. Tayo kejeroj mijake, ani joa royala, ani joam royala. Amen. Rewa jangan cuan kabro embangane ani jen kejeramane. Kumarong jija di bendron. Hallelujah. Or jadai mana na ilo relevant rainin. Ngaji dongan saya tu jebris ban. Or jadai mana na ilo relevant rainin. Bar majano. Or jadai mana na ilo relevant rainin. Amen. Elabar Komol lanich. Wijin log nam negar kantuni ukigi. Enjoy lo ken kigi yo ham. Kwar kejana na bukan idok mkaudi janich. Amen. Mejon menin manana. Ejon menin langleng. Ngejoji kubai bendron. Ilo en bunyawananich. Ejon menewa kajur. Amen. Hallelujah. Oh itu kebayin karwai nene kajujo. Ngej kap ken kajuan. Inam kubadok. Very low service gate ilo KC. King Chapel Springdale. Lele kalau baby jokot beri. Megali jai nene karwai nene yang mantap. Orang kecuan. Cep mijak cep chok cep elik.
Amen. Orga juat, lino ngakot bim. Hallelujah. Ako itamak pala na olive imajer per ilo service gain. Mereka ilo kajuju santai odam jej. Wat juj marong kay lelak karwini niyo yang mandada. Na olive rain matarim rar kubadok. Yang beranat kuih mga. Ilo aro kar kubadok. Yang kau di jani jilo ralep rani. John Road jilo. Ani jen kejeraman kejuj. Ilo dan regagi roar. Tak de James maraku. Kubalok pest calling. Em regagi road jina dem jemer. Em rajalalik kejuj. Ilo ministry nan remaja. Pest the Dutchin, pest the Billy. Ingat bagian ini ilo tair. Em kile awle pamle kul una mall. Nam kar kubadok mottam. Ilo service ilo relevant rainin. Ani jen kejeraman yuk. Awle bian ngaj bamin ngaj jalak cinginam jar. Em goj bigo join cinginam jar. Em kata de kuye. Ya koi. Menjarin agili jain join hari lo cujugun berin. Manana in welcome yuk. Pokon kubadok mottam. Ilo service again. Ilo kajuju santai odam cici. Amen. Ya koi. Ani jen kejeraman yuk. Em join jen jelali kecalagin. Iakwe, edain Jamina. Welcome to King Springdale. Ijogamit tamak dan aramit kajor imuen. Engin menogorij boyakin pagtigir ilo wigin imalangin. Regular prayer meeting ko recommend din ranin mandre ngat ranin charere ralito ngat ratim jo nawa chipo. 24/7 prayer meeting ay 1 man lago dilo Zoom. Jojim ko batok. Ranin taije es ngan olive kare ilo chichino chimyotan chota. Ranin palaire es an youth ilo chimjon awa chota. Imilo ranin charere jan olive emman ilo ratim jon chimyotan chipong. Ilo chipongin chapot jongochi matan e kamane serve joan yang atau. Our ministries ngan sign up Jojim pokona. Our cell group olive week. Wawen kilen lelak. Oh, hi, I didn't see you there. I'm Eli from King Kids, and we need your help to donate candy for Allow Him. Thank you, and God bless. Peace. Follow ke social media ko on King Springdale. Impayara ko ilo tebon na ilik. Ngan melele ko lalala. Komol imani jen kejeraman yuk. Amen. Elelak pujin kabubongan media team. Hallelujah. Lahir kejibarok announcement again. Kubala ko dilo announcement again. Ngayon per-expeni kejalain. Ngan cabriot ruri kanan involved lo parking lot. Parenot media. Evelok sign up seat. Audio dengan table na jenelik. Next step. Bangai John kanan pukuna. Pukuna ilo olive ministry again available. Amen. Hallelujah. Pujara ko jilo table na jenelik. Sign up pukun merongan pukuna ilo weekend rejidok. Amen. Tijamba jijin orang. Dr. James Marago in a Berijin. They come on a pen Kudewan, ilo olive Northwest Arkansas. Include extension game reback. Jakanan kajalai olive. But then January kajalai ilo weekend rejidok. Kajaring an olive. Tijamba jijin orang. I cannot book into am roar ilo schedule. Regagio Chemeruch, Melab, Lale, olive in Igrijawan Casey, and it's very bereng. Amen. Or today manana. Hallelujah. Kajalai, it John Menin manana. We marongan yidok lodok kich ilo Northwest Arkansas. My ganan, I didn't encourage you all the family. One and very low pen within. I woke up another arm running up. Ilo chino ran. Pokon marong in Berijin. A midi regagin, Moko Jang gar midi regagin. I got Johnny Nian. And all the member Rologlijan and the Wam Lolo video. Lorgagin. I want to go loyal live. Amen. Hallelujah. Chino ran in Dijamba. Chongo ran. And it's not Kamandagin Red Pukchigir Ilogilijan. Amen. I go again at Kajalago. Lela Pujin Kabonga Chijich Parchon Allen. Hallelujah. Chichido Pujin Ekatine ilo relevant rainin. Or Jade Rukat. Hallelujah. Corpodo Bible.
Inan bukan elok lagi bangan rokoran ratum jon jebda. Ngai ni ridi chongol kap chongol jon. Ilawar kebo purwar ngan plan si da ekat ini. Ine yo kejaro jemeri. Ine yo kejaro tamak hani juga. Amen. Kajangan beri lo cici nongol cuma lo kijen. Kantayo kot kamane. Ejalok regilija rejin keraj. Jadi beri lo cici nongol cuma lo kijen. Kantayo kot kamane. Ilo am plan seed. Amen. Ngai ni normal adam ridi lo am kalim jek Bible ya. Bilo aru kebo berwar ngan itu kan ekat ini. Ilo ralep rainin juga. Inna manich. Ewa jelelak ini ngan rejer. Bread ngan mangai. Enaj beranot lewat ngan kom. Awal beranot lewat. Enaj beranot lewat ngan kom. Ine odem jij kom jai guji. Amen. Beranot kaman boy renerek. Boy jenami mall. Enaj walak cuan marmer elat. Yor jadai katar marmerin. Amen. Ilawam tulijak imakadine. Yor cuan yan rangain ani jojak en kwalak marmerin ngan kejaro. Amen. Ngaji real kalam kalim mijek an karagili jani chinoi. Kayar dongan argan join. Agar cicu darmit. Jangan kar war extension ilo mainland. Agiloan kar army rain tulijak plan seed damak kan ron nuguir merjari lo kajojo state rainin awal rainin. Jadi lo cici nongol cuma lo hujan kan dayo buat kemana? Ini jual menin kagak tak? Ini jual menin kagak tak? Berenot. Wajib army rome ngajar jeb damak karan kartungan lama rainin rejar balangan anit kan dayo buat kemana? Amen. Kegemari longan Seattle ngaji lo liga orang ini wow rengar beria. Rome elang jadi air arwah jalak kaji diri. Koja bekar ngan area ini. Agar rainin rai kemana tahu ani jadi career barang kemana. Apa jit? Kentain me kejaroi kemana ilo kacujuran. Amen. Amen jual malah tu lo jongol jon. Ye no dem jij na wana mi pokumun marong lelok ye no dem jij kana mol innam elang ranai kamolo lanit kan menin lelok ko hami raj bagjan ken pa jarbalin gamit kamane ejab khagewat ay guj anro ronanich agaj baranot kamman bay lavolok kamolol ngananich lavolok da kamolol ngananich abajit cijiloan army jidongan lomor cijiloan family jidongan lomor jarabalangan anit your resolve ko lo resolve ilo am plan seed ilo am kadine ine ko jaro jamuri ak ine ko jaro tamakani amen ko jona men blo liling la be mi ko bari ka jide ben hajirin mata por cibange ilo ralep rainin. Mo bari lo online. Again, wawin lelag lo online. A text to keep and boost bay. Na bayo na 808-201-1122. Hallelujah. Lilang mabim jo bari. Chojim kagli rhythm. Ilo yang blow first name, last name. Apa yet kan kaya lagi dongan income tax season yo. Kon marongan claim tayo ko lelag. Jab kaman kajak ilo am ligat ada adam, walukun ligat adam, karena kau jenis betul, lain kau jelek. Amen. Barang jibang ilo income tax awam, ilo am bejak and claim tax awam. Hallelujah. Awal money kau kemani, kau jelokan mejam. Ilo ayat ciri no statement awam. Amen. Lilang labim jokot bari, elang roret, ayu jo daerah belum lilang labim. Hallelujah. Jangan berkageliar ngan lo online, ingin wawil lelag lo online, text to give, and boost pay. Nampai online perilu screen awam 808-201-1122. Lelag, yang plan seed kan rondong, kau kanan berani tongan lo. Hallelujah. Jesus,
Kaji ben keren ragi tada apa ini tokom. Carkan seed gain laru jarai pendon. Yang plant seed. Ginger rojani kami komol lo. Relevan rainin ani komol gan seed gain ani jim kami tamaka gi bayani. Konik pokok ron no gomum rai cincala gan lomor. Komol gan arami raini rojani jim purwe rai kanan kata gini ini rojani nganta bari jogo me ani. Kami cemarangun tabari tata family gainam rain nugum rain mottam rai cincala ani lewat rain rai pioga gilo ciponin rainin si the gain me kami kata gilo ciponin rainin irojani gilo amdo gunakat koni kalaga mai bojo kajaraman kacujo ilo dan cici semen Coba jadi lelak. Hidug olib hidug sin kwalukine Hidug olib hidug sin kwalukine Hidug olib hidug sin kwalukine Jesus Hidug olib hidug sin kwalukine Bangalalin bes maurwet Bangalalin Bangalalin bayar miskin ye Bangalalin bay Jesus is maurwet Oh Bangalalin bes maurwet Bangalalin bayar miskin ye Bangalalin by Jesus is no word By Jesus is no word Hallelujah. Ilawar keboj burur ngan lelak chon matan chongol. Kami ninjor tak kojet. Or jade rijaraman lawan min. Or jade kanan jaraman. Wikinan ridi dongan kejeng chunion. Jenan kinan anit luar keboj burur. Ngan lelak chon matan chongol. Kami ninjor tak kojet. Hallelujah. Ilo rongol Jim John pokon lepti gaj rongol Jim John jibda ani jeri di chinung leon ilo har gebe buruan ngan lelak chon matan jongol kami ni jorda ko jeda jiba chon matan jongol immen ko roj walok chenenio en wod wid ko immen ko len wuji raj ananich rajanon rajane roj man baron maladum ridi jiba chon matan jongol immen ko roj walok chenenio en wod wid go men ko len wujige ko rajani roj galalin jon matan jangol e janani chala kajid ka amen haul men ko raj walak chen jon jigin rajanani ko beron kajid mani anani how ayet wona jilale wa wena gar kaman mani jido janda e jido jen men kaman man ko anani galalin boy janani amen Bayi tu bayi jin, enwot wid go, men go len wujige go, rajani roj. Edoan berkajitu ini lo bro, chon matan chongo le janon. Oi gana nuwa go lo rainin, e jananich. Enodan Bible in bangan kejaro lo ralep rainin, e jani roj. Amen. Ralep rainin jijido bajen lelak chon matan chongo. Kami ninjor tak kojet. Kuarcer bali lo wigo kia. Ya we, kejono no kijo ananich. Am jab kote. Ani jilo am kali jab chon matan chongol am. Ini kalau bem jogot beri. Karo itu kampuk chon matan chongol. Am ninjor tak kojet. Hallelujah. Roy lo online jala ko gadak. In wawin lo online text to keep. Am puts pay. Lelang lah bem jogot beri. Kau ucap nama yang peluk. Hallelujah. Kau bojak, hari wan malah kau
tel kejeru locar cincar iroj komol gan jaraman gain koi kejaraman kem kami jito ba kami bokodok chon matan chongol kami din chorta kocet koi ba pyoga kan kami minotem jij rajamanich ajle wajar mi reina rain rattelijat ro rakanan agak jalak cabro di per kejaraman kem cemar ilo adam Jesus kumolot amen. He's gonna lewas beruangan gue iros. He's gonna lewas holy bina iros and bener imeno din zeziros kon kazer balil nganan gilang. He's gonna lewas beruangan gue iros. He's gonna lewas holy bina iros and bener imeno din zeziros kon kazer balil nganan gilang. Oh, wait, nah, easy lewas ye, ilo meno dinse, ilo no rea. Oh, imi chapso, elali de nasto. Oh, Purwaro, His lewas ye. Oh, wait, nah, His lewas ye. Ilo meno dinse, ilo gaurea. Oh, imi chapso, elali de nasto. Purwaro, His lewas ye. Hallelujah. Juda ki jokot bari. Melek lo Bible am nganek chodo chongol jino chepta. Kajani ridi chonion ngan chirungul chonion. Yak chodo chongol jino chon ngan chirungul chon. Hallelujah. Juda ki jokot bari ngine mana doan ngini jahin ngan kaudi nan kwananich. Garoi do kum ridi nan kwananich. Hallelujah. Yak chodo chongol jino chon ngan chirungul chon. Hallelujah. Bijam lokan by amen. Berkatalak cirigian dengan rojat. Yak chodoj chongol jijino chuan ngan chirungul chuan. Jojo ni mun maladam kenono ibendron chen kenono kia. Em rijero rare magat senelam. Imilo raneo kain kajongo lalem inalengo kain karwo. Eligin air kare magat chen Egypt. Rar tagagalok ene chamaran insin. Yoj beri gatan elam im senai. Emar abana ngan mojich emaran ijo ilo ene chamaran emba kam kanan bayroj en kar mankem ngai Egypt ijo kemar marong kar chijet em manga kanik em bar manga gochet changonot am kanan akar karwet tokem ngan ene chamaranin bagamin kole image emiro jar mangan mojich kiye ina kaman ba manga en wodolak chenlang ngan ko modem jich ilo kajojo ran armi rane roch en em nunuko em ain baganot air mangai ilo jon ran ilo wawinin imarongin malijonger em lale alanger na lor nanin jurongko ilo rane kin kaljino ain tarinot ro alen alabolok chen kajojo ran em ran kebeuji inna moji maran darbangan rijriero chodinin komna jala boy irojo ar karwo dokkom jenije em ngay jibbon komna lo marameo e kalikar ani roj periper
Emoj an rong nanin abana ko ami nai ayat nai kena ke komro e lorot nanin jurong koan inna moji jarba irojo enaj lewot kijami kanik bokomen kejuta embret ko robo ngan ami mangai injibong kena ke arong congon alat ami ini bada iben ngakomu ini bada ibemro ilo moleo komu ini bada iben iroj emoji jar banganaran kon jurong awle rijirero berenidok juta kiman mejan iroj kena ke arong airine bada kayak aran arkanono nganir rar ugotakalok nganeni jamanen emeja beto ai bujuj an iroj arwalok ilo juan kado emiroj ar bangan mojit ya rong an rijirero ini bada kon kanane ger pengejuta enaj work kier kannie jibong enaj kano leng kier pret inem rana jala banga iroj airanich kejuta pujin paus kwel korar katok kobra gijo iman kabergo air rejperi jibong ar malawi pelagan ijo kaya mara ijo ar walok menoko ramani kuirik yon purej ragar biroro en osno ke rijiro rallo mengain rar kajidagan drone imba tagin emoji jar banganir ergain mangago iroje lewat pokomun kangi iroje ba kajojo yami en ain jongot air aiwich rokwat ngan kajojo armich ilo jonem rijiro rar kamman menin ijoge chet rar ain elablok chet eriglok badab ke rar chongoy rar lober ro rar ain elat air jab lukun lap ke jogo air ro rar ain erik ar jab lukun rik ke jogo air kajuju yair rar ain jongonot air aiwich moji ar banganir jolok yami ligut chirik ngan hidijo ayat chet yair rar jab pyog aga moji rar ligut chirik cibongon rane uchuan menego ral ligdi ral ligagarak kerer moji jari lui per awlep cibong kajojo yair rar ain jongonot air aiwich meneo bain air ai ulok ngayon purej ilo yeno eret ilo rane kain kaljino rar ain kijer mangai ro alen alablok emen kuat ngajuan armit rudoro odem jij an rir rarilok kenanak mojit menin enam ar banganir irojit bah rane yiliju jon ran in kakije kenaga kwajarjar emoj ajelok ngan iroj rainin komun uni chabrod menko kum kanan umni poili chabrod menko kum kanan poili komun ligut poeo kijibarok ngan iliju rar kijibarok poeo ngan rane uchuan enot an mojit kar churonger arjab choren ag ligagrak imilo rane ukin kajilim chuan moji jarba komun kang menin rainin kenaga cabat rainin kakiji yo emoj ajielok ngan iroj komun chamin elolo mangai inamoj komun jai wuj ai kijemi yumun jiljino ran agilo rane ukin kajilim chuan yo ranin kakiji enaje chalak imilo rane ukin kajilim chuan chet yan armjiro ra rojolok inai kijir ak rar jebelolo inam irojar bangan moji ewi to nam ne na mago in pyoga nanin churong ko komun kemimit bangai iroj ya leo chun amiran in kakiji engin unin a lewat ilo rane kin kajilino paganot ami mangai ilo roran kachuju yami ejai gujin berijo chicken ilo rane kin kajilijon kan menin armijuro rar jab charbal ilo rane kin kajilim jon cincar iroj komol kenan kina kabi jito ba kemen rong jak nane wa me ko jar jar
Nanoj bodongan kem meur. Nanoj bodongan kem anjo. Kabit karajaram. Kabit armij rain. Kadang nier. Anointing am bini dogyo. Emyon armij rain. Clear login ngam beruam ngan receive. Cetup kojar kenonongan kem. Emin kerajik kem. Ilo ralep rainin. Ilo yatam Jesus ngajar kumolot. Amen. Ko marang Jesus di benton. Rag bol ngani pelin ay gujik elang. Digawro raja ay gujik pelin melele. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ko mijigiyot. Hallelujah. Lala pujian kabubungan awalip rain rar bukunair love music. Another karbai kilak sign up. Ko yelo lari jiri digin it fill in the plan. It kan ne kopan kadagi ni chal kopair. Kana ko job kejar bal tayo ani jijile yang ani. Amen. Amen jan rain ni je udala lari jiri ko men rain right responsibility ngakoban bukuna. Amen. Ak dadalo yar bodongan kejaro. Ilo ralep rainin. The title I brought to us this afternoon, Anich ej wrong ainigier. The Lord hears our voices. Moda jara ne chere ngaginan pojara gijin. Kele chid yan raga gi rain madarim rajidok chen extension gwan. Before we continue, we want to stop here and recognize some of our leaders that are here from other extensions. Raga gi rain rajilale odamwa haiwa. Our ministers here that are watching, overseeing our extension Otomwa in Iowa. Ni marong kajit bero juda ragi Jani gap rain Can I ask them to ragi stand? Mr. Johnny Melissa and his wife Melissa. roj charbali lo odamwa. They serve in Otomwa. Komol lanich. And we praise the Lord Kandai ni kamani lo odamwa. for what we're doing here in Otomwa. Ani je wrong jaga ainigier. The Lord hears our voice. Elang jadien. There's sometimes Chit complain. we complain Em ganono kanari ne bada. and speak from our anger, Em jalaga ene wrong jaga dayo kut ganono ka. and no one hears what you're speaking about. Elang jadien. There are times Kut complain. that you complain Kananga jalaga wrong jaga dayo because kut no ba. one listens to what you're saying. Angi marong ke bangan What can I tell you today? Ani je wrong jaga. The Lord hears Ainigiam. your voice. Amen. Elang jadien. There are times Kajaro jalamalak. we think Jalaga wrong tago kajaro ba. that no one hears us. Elang yen kajaro wrong. There are times we hear, Kajaro wrong. we don't hear Tayo kajaro kajida ka. what we're asking for. Amen. Tago rojo walok. Nampachuan. What happens, number one, Abonana. in our discomfort. Nambaro. Number two, How? when we think about what's going on. Menogin kajilu. Number three, Keroro. speak. Menogin kamen. Number four Elodan. is being regret. Kemen bij boy or chuan e rong jaga ini game. Remember that there is someone that's listening to your Ani voice. je rong jaga da kut kenono ka. The Lord hears what you're speaking about. Ngajene jilale nan gin kajaro really. When we look at the words that we read Jen chuan e on lalawat. from verse 1 and on, Ejul kun kemelele lagi. it makes it clear. Jelala mag dain e bai jin. Let's see what it says here. Chuan e on. Verse 1. E bai im rijire ro rara magat. Jen elam. Ilo raneo kain kajongo lalem. Inalengo kain karo elegant. Air kara mag jen ijep. Rar tagagalok ene chemaren insin. It says the Holy Israelites community set out from Elam and came to the desert of Sin on the 15th day. After the second month, they had come out of Egypt to the desert of Sin. Ene chemaren insin. The desert of Sin E chon chigno elaman lap. is a very great place. Ine badai. Place of anger E chon chigno obrak kendraga kapokot. that's filled with only rocks and sand. E chalok chabrot menin herragi. There's nothing that bears fruit. E me or wunin anani kar ligat armij rain ijin. And there's a reason why the Lord had placed them here. When melichong armij rain. For him to test them.
Emlale yo John air pioga ke ani. and to see how much they're going to obey the Lord. Yor jediyen ani jror kejero. Ijo ko me ripen. There are times when the Lord places in hard places Emlale yo John and see how much arro Iakwe ani. we love the Lord. Jediyen. There are times Jejalamala boya makat jediyen. we think that everything's fast. Jediyen. Sometimes Jejalamala bayani jene chua lo yene kejero jai we wi. think that the Lord will just show up at the time we need Agi him. marongo But bangane. can I tell you Bayani je marongo ledok jediyen. that the Lord can give us Emlale time yo John to see arro Iakwe ani. how much we love the Lord. Ani jar palangan armijrein. The Lord had showed these people. Ar bodo armijrein kan ijin. He brought these people here Bayelale John air Iakwe ani. to see how much they love the Lord. Nakone jelale ijin kejero kenono ka. If we look at what we're talking about, Ejon jigno ejolak jabro de loan. it's a place that is filled with nothing. Bible kenono ka ke bogum drage. The Bible makes it clear it's only rocks and sand. Ejolo mininere ke beri. There's nothing that bears fruit. Ejolo minogoro jerek beran bakchikir. Nothing that bears fruit for it to take place. Ani jar bodo armijrein mrorer ngaijin. The Lord brought them here and placed them here. Jelale magle onro. Let's see in verse 2. Ibayum ra ramono ngan mojit. Emaran ijo. Ilo ene chamanan. Emba kam kanan bairoj en gar manken ngai Egypt. Ijo kemakar chijet em mga kanik em bar mga go chit chongonot ak chit kanan chit kan chongon odam kanan jolobur akwar karu jolokem ngan ene chamanan pekamin kole image. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into the desert to starve in this entire assembly to death." Rigire rain all of you complain. The Israelites always complained. Ngaret berilo yeno ro wadada. Whenever they were in the midst of hardship, Ilo yeno je chalak. whenever they had nothing, Emro jino air kwalak air kanan rol ngan they Egypt. began to show how much they want to go back to Egypt. Em complain. And they grumble Em baanich. and say, "God, En kon karol kem. take us back Pagamin beri jo kami ar beri. for us to be where we were at." Amen. Kemi mit boy wa wen go ripen red bodok erro. Remember that in hard times it brings us heaviness Ngan meur go ar. to our lives. Image walak. And it shows. Napa juan. Number one, Ilo ama bonana. whenever you grumble, Keroro. whenever you speak, Elo dan ilo meur go. whenever you don't know what's going on in life, Ilo juan yeno elam an magat. in a time that is quick, Armijin Nigeria rain. the people of Israel, Ilo lukun mall. in reality, Rajab kanan barrol ngan Egypt. they don't want to go back to Egypt. Raganan boyen birorolo. They want everything to be easier. Why we nair meur. How to live. Amen. Ngay jidong ngan inebada. When it comes to grumbling or anger, Chumai. they come against. Mga jimiray ben. They want to fight. Amen. Kabe ko raj ilo wawen ko chichimelela kag. The temptations that come and we don't know about. Ko jala kilen ko jeni. You know how to go away Ko jala from kilen emag jeni. You know how to move away from them. Amen. Ebajit. Why? Kana ani jijile to wawen Because arro the emag. Lord gives us ways to move. Lali lo yebijot. Chichino jibda. Let's see in Jongol Ephesians juan. 6 and 11. Jongol rali to yon. Chilla na magdain ni bayin. Jongol jino yon. Eba kumun kanak awalip kin tarina ko anani jijilewach. Po kumun marang in chudak im chumai eda ko an table. It says, "Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Po jijib tarina yaramich. For our struggle is not against the flesh, Akjit tarina charin hiro jinnana ilo menyadodo. but against the rulers, against the authorities, Marongo against the powers, em kayorgo and the authorities, em chiebe go lo ebebe ni nemarok. and the rulers. Inem kia And now, komun bakin tarina yin anani jibemi. put on the full armor of God." Ewi wawen bakajaron marong feji menagin rebben. How can we test these hardships? Balaj bayijin. Paul speaks here. Kana kalip kin tarina Put on yin. the full armor of God. Kokon marong ribuk takin For you rebben ilo to mori. go Ayaji ur things jide that are ar ko hard. bado. I'm not sure how many people came here. Emelang menoko ko struggle And there are ka. things that you struggle with. Emet berka jida kin bem. And the questions within you. Ewi wawen. How?
Kana olive gain darina gi. Put on the full armor Ani of jit God kenono ga. that the Lord speaks about. Amen. Eba kumun kana olive gain darina It go says, put anani. on all the full armor of God Ej lewo ingan kom. that He gives to you, Ba kumun marang chudak em chumaya da. so He can stand against the devil. Imarang ko bangane Can I rainin. tell you today, Kajaro jib darina ibn kanik. we are not fighting in flesh. Kajaro jib darina ibn brother em sister. We're not battling against our brothers Ang and Bible sisters. is by But the you. Bible speaks here. Jib darina ibn chieb ko ilom The mejado. battle is between the principalities of the enemy. Amen. Rainin Today, elang jediar. there are many of us. Chidun jib kanono ibn brother em We sister. don't speak to our brothers and Yan sisters kayo kata kata negli jayo. because they go to a different church. Yo kata edan kabung ko beri. Yeah, your church is different from theirs. A Bible is ba? But the Bible speaks. Jib darina ibn We don't. kanik. The battle's not. Jib darina We battle ibn table with the devil em chieb ko ilom mejado. and his principalities. Amen. Iman malagot. And it goes on here. Ilo yon kain kajra ridi. In the verses that we read, Iba pengen raneo ena jidok. Kumna marong chudak nair gejerat. Inna milo chamlongin ami darinai. Kumna chudak wat. Innam kumun chudak impyojak. Kumun bagmol penami kanger. it says, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm then with a belt of truth buckled around your waist. Nabaro Number 2, chen berber yon kajuro ananich. let's depend on the power of God. Melelet ena jibang Wisdom may help you. chen juan man From a man em juan kare to a woman, melelain meaning chala glen know how ngay walok ini bada. whenever worries come. Ani jar kallemur The Lord promised pena jibang aram jirain that He would help the people. ilo ibro In the book of Hebrews, ilo ay wuj gwar in our needs, badab However, har karak He had planned pen teje ka juju aramich to test each individual mlale ui jongan and to see how air much biogage they all obey. of ran ba biogage Everyone say obedience. eu jongan ar biogage How much we obey Him. ta kanana ananich bajin biogage What is the Lord's desire for us to obey Him? ta kanana ananich ngan ko imnga What is the Lord's desire for you and me? bajin biogage. For us to be obedient. Amen. Chen bagnani biogage Let us take the word obedient. ilo ar bogjon bungudan As we take a step, eu erik a small step, em biogage. and obey. Amen. Jongol jijino em jongol men yon mano ngan jongol jijino ejbayin mana aridok em beryon burech kajojo ran enwot chon yeno erik em magach em ain neme menot kek koramman arammani em jiyegi kanani jongol men. It says, when the dew was gone, then thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. Mana mga jelang Manna is the food from heaven. miracle It's eu ani miracle. jar kwalong an army rain It's a miracle that the Lord has showed the people iben rigire rain with the Israelites. rajbar ba They also said this. ta jain What is this? army rigire rain rar ba mana in menin ledok e jidok all of ran im kaboy chongon air I which The people of Israel said manna is a miracle that comes from heaven, food from heaven that provides daily, e kaboy I which go air that provides Ilo all John their Ian. needs in one time. yo jabay dok kadian. That doesn't take long. Amen. Army rigire rain rajab jarabal People of Israel, ilo ran in jabat they don't work on the rajab Sabbath. kamat They don't cook. mga They don't eat. edagay They don't cook food. e Why? chon rano me emut anani kajanono Because it is a day that the Lord has e maur set aside. It is very rainy ne jago. special. Today is gone. Amen. Rainy ne jago. Today it's gone. Emda jarbala arro. And what is our Kaman job? boy en bagchigan dain edo arro karimine ne ga. Our job is to make sure it takes place what we used to do. Amen. Ela ban biroro.
very easy Ngajana kakamana malok schedule kwar. if we will make our schedules even better Pajen merong. for us to be Jen able bari lo schedule ananich. to be in God's schedule. Ani jejala. The Lord knows Tago rojwalak. what happens. Ani jejala. The Lord knows Tago jijai guji. what we need. Amen. Armi jini jiri rain. The Israelites Raja bilo jongan anani jiagoir. didn't see how much the Lord loved them. Yor jeta ejala. How many of us know Kaya ani je rong jaga that haini the kian. Lord still hears your voice? Ay marong ko bangane. Can I tell you? Chokoron won koy. Doesn't matter who you Chokoron are. ko jito jan ya. Doesn't matter where you come from. Chokoron ko jito jan Buddha. Doesn't matter what clan you come from. Agani je rong jaga But the haini Lord kian. hears your voice. Ilo yene ko kerngane. The moment you call upon Him, Ani je rong the jaga. Lord listens. Ilo yene je jalak. The moment where there's Ilo nothing, yene ko nang ni when mit. you are sick, Ilo yene ko jino amine bana. when you're worried, Ilo yene ko mara kabi the jone. time where everything is Em ko dry, jito kom and kerngane. you come and call upon Him, Ani je rong jaga the haini Lord kian. listens to your voice. Amen. Ani je rong jaga The haini Lord kian. listens to your voice. Ilo yene ko kerngane. And the moment you call on Him, Tayo jiji bangan what ko. is Jesus telling us? Ilo yene ko ker. The moment you call, Ani je rong jaga. the Lord hears. Amen. Balelelang loan mo in. Maybe there's many in here Arko badok. that gathered. Emelang minako ko yato amero And there ka. are things that bring heaviness to you. Em ko kaji to gino And maki. you ask yourself, E wi wawin. how? E wi wawin. How? Kerengananich. Call upon Jesus. Kerengananich. Call to the Lord. Mado Jim John. Matthew 7:7 Iba kuman kaji to. says to ask, Kalala. to knock, Amauran it pelangan ko. and the door will be open. Tayo kajero jay kujin kamane. What do we need to do? Tayo kajero jay What kujin do we need to kamane. do? Kerengananich. Call on the Eba Lord. yet. Why? Kena kajero rong jaga ham. Because He hears. E rong jaga ini kiam. He hears your voice. E rong jaga ini He kiam. hears your voice. Ani jejep kajan ono ko. The Lord doesn't separate you. Ani jejep kajan ono ko lo rainin. The Lord doesn't separate you today. Ilo yene ko ker. The moment you call, Ani je rong jaga. the Lord hears. Kaya aram je rain rar ker. When the people called, Ani jar supply gear. the Lord supplied them. Amen. Ko je lo menin kabelang lang kain We rar see bak these chigin. miracles that took place. Mga yar bak chigin. Food took place. Apa jet kena ani jar rong. Why? Ana aram je Because the rain Lord ker heard ngane. the people calling on Him. Tayo kajero jay kujin kamane rainin. What do we need to do today? Ker ngane. Call upon God. Reo jangan aram je Look dalam at your bangane. neighbor and say, Ker ngane. call upon the Lord. Ker ngane. Call upon the Lord. Ilo yene ko chino am nang. The moment you're ill, Ilo yene ko je chalak. the moment you have nothing, E jebriga loipem. not hating your E jebriga spouse, karaipem. not hating your wife. Ak dai ba ijin. But what it says here, Ker ngane. call upon God. Apa jet. Why? Kena kaya rong jaga am. Because He hears. E rong jaga ini kiam. He hears your voice. E rong jaga ini kiam. He hears your voice. Em ko jala tayo na bagjigin. And you know what will take place? Miracle at biyojagin bagjigin. Miracle is ready to take place. Aram jirain ralo menin kabelang The people saw miracles. Badam. However, Rar complain what? they kept grumbling. Rar chino air bar complain. They kept grumbling and complaining. Paya da kay hani je jabar korol ke Saying, ngani ji. how come God doesn't take us back to you? E jab kana na ani jin. This is not the Lord's desire Bakajaron for marol. us to go back. Akajaron one But malagot. let us go forward. Em one And malagot. keep going forward. Em one And malagot. keep going E forward. bajet. Why? Kena kaya rong jaga am ker. Because He hears you call. Amen. Baleleng yar lo an Maybe muin. there's many of us here. Mera jo am biyojag. Your marriage is ready. Akelang men ko kapuere. But there's things that are. Ay marong bangane. Can I tell you? Ker ngani. Call on Jesus. Amen. E bajet. Why? E jojagan rong jaga am ker. Because He's ready to hear you call. Amen. Eleng yar lo an muin. There are many of us in here. Edo am ker. You kept calling. Ay ganan bakwan katarot resolve and die with kirga. Wait for the results of what you're calling upon. Amen. Ay marangun bagay makat. It may take a short time, Ay marangun bag erigian. but it may take a long time. Amen. Tayo jiji bangan And kejero what is rai. Jesus telling us today? Ani jiji rong jage. The Lord hears Ay nigier. our voices.
Chakaron one kwe. Doesn't matter who you are. Chakaron ko to kanya. Doesn't matter where you come from. Agani ji rong jagyo. But the Lord hears. Come on, lela bujin kapo pongan Give a ji. clap offering to Jesus. Ani ji rong jaga ini kiam. The Lord hears your call. Juda ki jogot very. Stand on your feet. Hallelujah. Relevant rainin. Kejero judo bu kejeron kerengan anich. Lela kau le panem majano. Payanich ejerong jaga ini kiam. Ani ji rong jaga ini kiam. Dilo relevant rainin. Oh, you rode Komol kendanin. Kami jano da army rain. Kami jido bu kami kerengan yuk. All of struggle kami jioni. All of tago kami jioni le mori. Pojok rong jaga. Am kerengan yuk. Kami Komol le kesai. Tai ni pojok. He's 11. Jesus. He's 11. Jesus. He's 11. Lord, kau tu ji jogot very. Lord, tu macam orang begini. He's 11. Yang isang mo. Himezerung yang iskin. He's 11. He's 11. Jesus. He's 11. Na boa po. He's 11. Yang isang iba. Himezerung yang iskin. Oh, he's 11. He's 11. He's 11. Na boa. He's 11. Yang isang iba. Himezerung yang iskin. Oh, he's 11. He's 11. Oh, he's 11. He's 11. Na boa. Jesus. He's 11. Yang isang iba. Himezerung yang iskin. Oh, he's 11. He's 11. Oh, he's 11. Na boa. He's 11. Yang isang lima. Himezerung yang iskin. Hallelujah. Ajab kanan makai ganyanin. Mengin kali murawal. Oleh bien. Ani kabel kabetu din. Farku bato kilo relevant rainin. Kau jangan jala Jesus. Kau jangan hidungan lomar. Kau ingin kabel lagi jenengan jabro. Kau jangan jala Jesus dalam mawra. Kau kanan berkrais benar berlomar. Ay pun makon kaji tak femi jokat beri. Angay kaji dari dom. Bukan matang ani jinman. May kalimur. Mengani lidiok. Ngajar. Idong ngalon mga. Idong ngananis. Makuin war ko batak. Un mantak. Baka ambera ng un mantak. War ko batak lo rally ng ray. Pabili yung chinurong mo. Baloy juda kilmina maor kalala. Jesus kalala lo bro. Jangan jala Jesus. Kau queen may kajita pangon mata. Lord worship one mata. Kau beri lo online. Kau jangan jala Jesus. Lihat lo kamera amba ngain jual. Em kalau kiayo kau beri. Jadi follow up. Orang jual one mata. Jesus one. He's 11.
Hallelujah. Aganan bukan anak nanin car ngayon dengan man. Barano the royal online. Iro Jesus. Come on, perjuan iro Jesus. Ngaji tong ngane ko lo relevant rainin. Chola ka ber. Kan ole bencar wi wa. Karre wi. Kan pada dengan Jesus. Ngaj kwala ko lo long ya. Em tamak lo pro. Pukwar cara ko biji jen mech. Ko jaganich. Ko jagi roj. Em ko jagar lo amor. Rainin. Cetup ko jar. Idongan berua, jogo ilo berua, cenkia, ngani eno orang itu. Komol liring lebih menjogo peri, roj komol kan, awal berain rar cari. Kejar aman yang aman continue, cenderungan reto. Mereka dar menjerain ilo online ilo janich, berain rar kubatok, ilo ralep rainin. Kejar aman kan, kalah kamai wujud. Ilo borgena. Cetup ko jar peripam. Ilo amne rojo lakchen ke jamin. Am kamani ta ko kami kamani. Ngajar kan armi reina. Kaman benani nen sil ilo pruam. Yem kemin borga. Cetup ko jar kal kamai wujud. Ceramah newam jelang, ini adalah kiam kalau bukan, cenkia ngani orang jadok, ilo adan jamin, nejum gab jadok kejar jarawa, komolot, emau lebron by pendon, amen, hallelujah. Ani jen kejaraman kejoj, jemalalak cawdinin. Gili jagin kampanye lu servis ni mewa, menawa, cino servis jawari jin. Coba ber, lalu mewa cino servis jawari. Awal berdero, menawa, coba ini mid penrega rinar, cina awal bin extend jin, menawa. Lalu mewa cino servis jin, cino awa. Kejo ini jilak celebrate event rega radni aga minister radni. Oke, meninot, ani jen kejaraman, awal bin marulu Springdale. Kajana jilangan rodian cibang kamat. Jen kia malak. Menawa kawai kunya magetongan jin. Mota jenare ngamag dengan rodian olive roll Springdale in ledok lalim minute jojim yedok ngan sanctuary in olive roll Springdale in ecibrota lot olive member in Springdale. Yedok ngan sanctuary in lalim minute. Yedok gotem cicit lalim minute. Mota jenare magat cibang ilo rodian. Hanya merong kenono jirik, mau kata.